Tvrdi da je Marko Kovačević najdarovitiji političar svoje generacije u Crnoj Gori. Ne mislim samo na našu stranku. Ja razumijem potrebu da tako darovitog političara imaju namjeru oni koji su mu politički oponenti da ga što više ekstremizuju, da ga proglase ovakvim i onakvim, da ga proglase fašistom, da ga proglase svim najružnijim što može da se proglasi. Ali naša stranka se izvinila i za ono što nije rečeno i to smo javno saopštili. Tamo, jer vi ste iščupali jednu rečenicu iz konteksta čitave priče. Bitka na Grahovcu je bila bitka crnogorske vojske protiv Turaka, da je bila neka druga bitka. Vi na Sutjesci, kada govorite o Sutjesci, govorite o bitci protiv fašista i nacista. Znači, to su konteksti u kome se saopštavala ta činjenica. Niti je ona uperena protiv savremene Turske, ponajmanje protiv naših rođaka, Bošnjaka i prijatelja i komšija. Ni protiv koga nije uperena. Imamo i mi neki rođake. Morate... Znači, da ne budete